Apa gantian? Ya. Kamera aku udah ini blur. Udah kena logo. Aman. Mana coba nih. Udah. Berarti posisi di belakang aja. Apa ini aja? Nah, enggak, posisi orang harus di belakang aja. Hah? Yuk. Ayo, yuk. Mantap. Aman. Ya. Tos ya, tos. Oke. Ayo, Mama. Mantap. Mandi. Ini kita di mana nih, Bang? Simpang Kramat di sini ya. Nanjak lagi. Kiri.
Lepi mana? Ah. Oke, kita udah sampai di jalan lain. Mana bang? Treknya? Ayo mantap. Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo. Mana bang Lepi? Sini aja dulu. Kita stop. Oke.